The bomb. Ini baru the bomb. Ini enak. Ini jadi kayak American pizza gitu. Oke, bersama Yumi-chan. Hati-hati. Zuerst immer Tomate. Ya, Soße. Yumi. Itu, perhatikan gimana Papa bikin. Ini, lihat. Dia bodoh amat dia mah. Adonan kedua. Adonan kedua. Ja. Ja, die kommt jetzt. Ja, sag mal. So. Bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, funktioniert, hast du nicht die Hitze abgemacht. Ach, kann man nicht da. So, Jungchen. Käse. Cheese. Dia ngeliatin ya. Duh. Lagi Papa, banyak-banyak. Das erinnert mich an Italien. Tiger Festival, ha? Käse. Mozzarella. Magen, ha, mit Guidos. Dann in Italien das Sotto, dann ist es in Barcelona. Ja, dann fliegen wir nach Barcelona. So. Tada! Wah, ini tadi dia jilat-jilat ya. Talap dulu. Sama. Nyam-nyam. Darf dafür mitmachen, bis sie Wow. Papa gerade Weg. Nein, das nicht. So. Ini bentuknya nggak pala bulat, Salami? nggak begitu bulat. Auge. Tapi dia ada mereng. Udah lapar ini Mama. Horas. Hey, Gott sei Dank Hand davor. Na, passt schon. Das nächste ist Thunfisch. Das machst du, Papa. Tada! Udah hilfe mit Mama. Ih sayang banyak lah salaminya. Pelit kali. Nggak apa-apa numpuk-numpuk. Tapi, ikan. Warte. Inang holit-holit. Itu aja. Warte. Biar puas. Achtung, das ist da. Den Bereich. Oh. Yumi mau yang mana? Pakai ikan apa pakai? Enak. Pakai olive juga. Ja, Olive kann man auch abtun. Ya. Oregano, lupa oregano. Olive oil juga saya. Ja, bitte. Lecker. Lecker. Oder Oliven. Warte mal. Was wir noch finden. Ih. Geng, harap maklum ya, ini kan homemade pizza. Jadi kan yang makan cuma kita. Jadi ya gitulah, bisa nyempil-nyempil dikit masuk mulutnya anak gitu kan. Atau dijilat-jilat dikit. Harap maklum. Udah? Kita kasih oregano. Dan kita kasih olive oil. No. Iya. Nah. Sehr gut. Teteret, pertama kalinya kita coba di bara api. Semoga berhasil. Ini kita nggak punya tutup panci yang besar gitu ya, gengs. Apa aku tutup pakai alufoil gitu kali ya? Alufoil, jadi dia atasnya juga panas. Coba deh, aku coba dulu sebentar. Reaching so good.
Zet erop. Zo, ik klap is Pizza. pizza. Ja, doe het idee. Oké. Ayo bikin lagi. Sini. Iya. Dit heb ik. Wacht, ik moet het nog gleich met zich vertellen. Du kannst kiezen. Maar, oompje, dat is toen nog te lang. Zo. Jumpken, jumpken, jumpken. Jumpken, jumpken, jumpken. Mari kita lihat pizza yang pertama seperti apa. Warte, nu doen we een hifte kort. Ini wanginya udah enak banget, gengs. Ik kan hier nog van maken. Buka. Wow, baunya gosong yang sebelah sini. Ini harus diangkat nih. Wow, Papa moet dat afmaken. Ja, dan mantap. Wih. Tara, ini dia pizza. Pertama kalinya kita cobain untuk bakar di bara, di arang, nggak di oven ya. Ya ampun, ini nggak sabar mau kita cobain. Kayaknya enak banget ini, gengs. doen vis. Next pizza. Yummy. Wow, ini dia pizza kita. Mari kita potong ya, gengs. Ini aku pindahin dulu ke tatakan yang lebih kecil. Die wordt dan in een bak. Wow. Oke, dia nempel di loyangnya. Gak masalah. Berarti kita langsung potong di loyangnya aja. Wah, super crunchy. Dan ini pizza yang kedua. Tada. Yummy. Zo. Mari kita cobain pizzanya. Ja. Stompjes. Kamu mau? Ah, bawahnya black. Nou, kos. Ja, dus dat. Yumi kan udah pamam. Heb ik de... Kamu salami. Nou, Mau yang mana? toevis. Ya ampun. Kita harus mencari ide baru. Padahal aku udah kasih batu gitu ya. Mama, Jatuh. Ya. Iyo. Hmm. Ah, Ik dacht dat weer cool. dia harus gimana ya caranya? Maunya di atas batu gitu ya, gengs. Jangan ada ruang langsung ke arang gitu kali ya. Ah, aku tahu sayang. Nanti kita coba lagi. Voels weg van mijn pizza. Hmm. Ja, Ya. weg van mijn pizza. Jadi kita makan atasnya aja nih. Is. Hmm. Ja, doe mijn boter. Doe mijn pizza ya. Dit moet je nog zoeken. Wat? Die Beers einfach auf Steine. Niks gemaakt. Ah. Never give up ya, jangan Sama menyerah. terus, Iya, ini nih, kasih. Tipis. Tuh, ini rotinya yang atas enak. Roti. Dat is allemaal. Unansnallen bitte, ya. Daar is je. Adonannya nggak bisa dimakan. Sayang sekali. Sepertinya aku harus ngadon lagi sih. Aku bikin adonan lagi, terus kita coba dia di atas batu ya. Percobaan pertama ya.
Kita juga nggak ada pengalaman. Coba yang satunya black banget. Oh, ini bagus. Oke, jadi dia di tengah-tengahnya black, makanya kan di tengah-tengahnya bolong ya. Jadi sepertinya kita bikin pakai batu semua gitu biar hasilnya bagus. Tuh, ini nggak black, tapi dia di tengahnya black. Jadi bakalan mama bikin lagi dohnya dan kita coba sekali lagi bikin si pizza. Wir haben hier noch doppelt Salami, wir haben hier noch... Oke. Sama Mama. Stimmt. Ein Glück. Ini yang nggak black. Kasih Yumi ya. Aku bikin adonannya lagi deh. Die Sachen unter die nicht mag. Ini aku mau kasih Yumi-chan. Ini Nang, saya bitte nicht essen. Nih, pizzanya Yumi-chan, Mama bikin adonannya lagi. A few moments later. Dan ini doh yang kedua. Kedua. Percobaan kedua. Practice makes perfect, gengs. Oke. Tada! Ini doh yang kedua. Ini mama proofing cuma 20 menit. Nggak lama banget. Karena kita sudah menanti-nantikan pizza yang berikutnya. Oke, mari kita olah lagi ya. Jangan pernah langsung mudah untuk menyerah. Ini kita bagi dua. Ini karena tadi gosongnya masih nempel, jadinya mama lapis dengan aluminium foil. Tuh, mari kita topping kembali. Kita kasih keju. Terus kita kasih salami. Ini BTW Puten salami ya, salami dari daging turkey, ayam kalkun, bukan salami pig pork B2. Jadi ini aku bikin satu salami, satu ikan tuna. Yum 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 yum. Terus kita kasih oregano di atasnya. Dan kita kasih sedikit olive oil. Ini yang pertama langsung kita taruh di oven api kita ya. Lalu yang kedua ini pakai ikan tuna. Dan ini pizza yang kedua. Coba kita lihat ya pizzanya. Aduh, panas banget hari ini. Makin ngembang, gengs. Wow. Kejunya udah meleleh semua juga. Hey. Hey. No Mama Razi. Tegang amat sih.
Yum. Ja. Coba kita lihat ya, kali ini kayak gimana hasilnya. Pizza berikutnya udah abang masukin juga. Panas, panas. Ja, nix. Hati-hati. Panas. Oke, jadi kita udah belajar ya, jangan langsung di atas jaring-jaring panggangan, apa sih? Itulah pokoknya. Tapi kalau bisa dikasih batu kayak gitu ya. Minyaknya sampai kemana-mana nih dari kejunya. Wow, sayang, that's super crunch. Dan dia ngembang banget dong. Ini jadi kayak American pizza gitu ya, bukan Italian pizza. Bedanya Italian pizza itu sangat tipis, tapi ini kayak roti. Jadinya kayak American pizza. Yummy. Practice makes perfect. Ini dia pizza percobaan kedua dibakar dengan bara api. Coba kita lihat. Wow, it's perfect. Yummy. Louis mana? Und die ist gelungen. Die ist perfekt geworden mit viel Käse. Sekarang perfect ya. Coba rasain. 1, 2, 3. Selamat makan. Selamat makan. Terima kasih. Oh, das ist bei meinem Gericht. Wow. Mama. Voll schnell was. Ini baru the bomb. Ini enak. Pizza. Wow, ini yummy nih. Sehr gut. Very cheesy. Perfecto. Jadi dia di bawahnya itu super crunch. Bakalan aku gigit dekat kamera biar suaranya kedengaran ke kalian semua ya. Und Geschmack auch. Macht wirklich was aus beim Grillen, ha? Mit Holz. Dengar ya. Wow. Amerikanische Pizza. Makasih. Makasih Mama. Kasih Mama. Kasih. Mama. Sama-sama. Wow, cheesy. The bomb. Und wirklich sehr cheesy. Makasih kakak. Kocik. Panjang banget kejunya. Ein Meter cheese. Ich glaube, die hat am meisten Käse. Now. Sekarang kita tahu kuncinya, kan? Bagaimana memanggang pizza di bara api. Ini kita ada karena sisa kerja di kebun kemarin tuh masih ada 5 biji batu. Wah, so fluffy. Ich muss sagen, was halal ist, weil das ist sogar Salami mit Butter. Iya. Kata abang, ini juga termasuk pizza yang halal karena kita itu pakai salaminya, salami pakai turkey, bukan pakai pork. Kayak gitu. Terus yang satunya juga kan pakai ikan tuna. Jadi hari ini pizzanya kita halal. Panggang di bara itu cepat ya jadinya. Nah, salamin dah. Mau kah? Awak. Wollen wir nachschauen? Kita lihat pizza yang kedua. Dan sepertinya ini pizza kedua kita udah kelar juga. Wow, pizza tuna. Panas banget.
Oke, mari kita santap. Ini sebenarnya pizza keempat ya. Oh my god. Wih. Lihat dong, gengs. Yum, yum, yum. Ini pizza kedua. Mari kita santap. Siapa mau? Wih. Oh, das ist wieder so fluffig, ne? Selamat makan. Selamat makan. So. Crispy. Ja, das ist sein. Wow, schau mal. Cheesy banget. Skip raus. Zoe nggak mau? Zoe udah kenyang makan yang salami ya. Der will schon so sagen. Der war zu fluffig. Iya, so fluffig ya. Wow. Sonst können wir immer fast eine ganze Pizza essen. Außer das. Also so. Hose oben, diese Lausecan. Nya 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 nya. Mama, ich probiere. Nyam nyam nyam. Ja, für eine. Gimana? Und Mama, Pizza. Magadi, Mama. Tuh, kita bilang apa? Terima kasih udah nonton, thank you for watching. Jangan lupa dicoba Resepnya. resepnya. Terima kasih udah nonton. Kan Mama davor Pizza gemacht. Das schon. Bita Bang Kocik. Da bam! Bye. erste. Orangnya. Bye. Orangnya ini. Aber crispy. Sekarang bye. Bye bye. 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 Mican konsentrasi tuh. Enak ya? Buat dia ke Enak ya? Enak. Wir mal Pizza genommen. Enak. Lecker Pizza Fliege weg. genommen.